Svaka čast, gospodine Kadirić. Evo, sami je finiš kampanje, ljudi su nekako, da tako kažem, 30 dana već bombardirani ovim svim političkim porukama, pa sam htio da razgovaramo malo o ovom opuštenijem ambijentu. Iz tog razloga sam vas i pozvao ovdje na ovo igralište u vašoj mjesnoj zajednici, Vrhpolje. Evo, kako je stanje nakon ovolike kampanje? Šta imate za reći? Evo, mi se nalazimo u zadnjoj sedmici kampanje. Danas imamo ovdje manji skup sa mještanima mjesne zajednice Vrhpolje, moje mjesne zajednice gdje ja živim sa svojom porodicom. Ovi posljednje 3 sedmice mi smo obišli veći dio mjesnih zajednica na području općine Sanski Most. Prezentovali smo naš program, prije svega program je najbitniji. Nudimo rješenja za period 2020. i 2024. Kao što znate, kandidat sam koalicije Vrijeme koji podržava 5 političkih partija. Od prvog dana smo rekli da nećemo prozivati nikoga, da ćemo raditi, da ćemo nuditi rješenja, toga se držimo i toga ćemo se držati u ovih zadnjih 7 dana. I ono što je povratna informacija sa terena jeste da će ova koalicija sigurno pobijediti u Sanskom Mostu 15. novembra i to sa poprilično dobrom većinom. Evo da prokomentarišemo malo i debatu nakon onih prvih problema. Uspjeli ste održati, odnosno u RTV Sana je uspjela održati debatu u kojoj ste bili svi. Vidjeli smo i neke poruke, odnosno pozitivne kritike nakon toga. Kako ste vidjeli? Pa, mi u stvari imamo situaciju 3 protiv jednoga. Imamo 3 kandidata koji su jednostavno sve svoje strelice okrenuli protiv jednog kandidata, to je kandidata koalicije Vrijeme moje malenkosti. U debati smo pokazali da nas ne zanimaju drugi, da isključivo, ponavljam, radimo po našem programu, nudimo rješenja, nudimo bolja rješenja i u svim oblastima od poljoprivrede, privrede, da kažem, deponije, smeće, infrastrukture. To su bile naše teme. Na debati građani su mogli prepoznati jer u suštini svaki kandidat je govorio najviše o sebi. Koliko god su oni prozivali druga imena, u stvari svaki kandidat je govorio o sebi i mislim da su to građani, odnosno gledaoci, mogli poprilično da i sami zaključe. Političar ste, ali u drugu ruku ste privrednik, neko ko dolazi iz realnog sektora. Jeste li možda zato više pažnje obratili na program, jer neko ste, kažem, ko dolazi iz realnog sektora, ko zna da nama valja živjeti, raditi, graditi i poslije izbora? Od nekih parola, populizma se ne živi. Mi to svi znamo. Mi moramo bukvalno zavrnuti rukave i okrenuti se privredi. Jedna od međunarodna organizacija radila je istraživanje za Sanski Most i na osnovu 300 građana koji je ispitala koji je to glavni problem u Sanskom Mostu, kazali su privreda. 63% građana i mi smo stoga izabrali tu temu. U pravu ste, u realnom sam sektoru svakodnevno susrećem sa tim problemima, pokušavam da taj realni sektor zaštitim, da ga podržim, jer taj realni sektor u suštini, mi to moramo znati, on hrani državu, on hrani budžete, on puni budžete i za policiju, i za obrazovanje, i za zdravstvo. Zato mora taj realni sektor, privredni sektor jačati i suština naše kampanje jeste privreda. I ona će ostati do kraja, zato nas u stvari ne zanimaju drugi ljudi. I ono što je zaista smiješno u debati na temi o privredi, ja sam imao priliku da razgovaram sa protukandidatima koji apsolutno nikada nisu ništa u svom životu uradili. Mislim da ste dovoljno poručili, evo možda još samo poruka za kraj građanima s obzirom da predstoje izbori u nedjelju. Pa ja bih pozvao sve građane Sanskog Mosta da 15. obavezno iziđu na izbore, da glasaju po njihovoj savjesti, onako kako on misli da trebaju da glasuju. Posebno bi poslao poruku članovima biračkih odbora, to su također naši građani, da svoj posao odrade časno i pošteno na dan izbora, da zaštite i nas i građane od bilo kakvih mutnih radnji, jer vi znate da je Sanski Most pod lupom tužilaštva Bosne i Hercegovine, kad su u pitanju izborne krađe u 2016. i 2018. godini, mi to ne smijemo više dozvoliti. Mi smo spremni sa našim posmatračima da se to ne desi, ali pozivam članovima biračkih odbora da svoj posao odrade časno i pošteno. Gospodine Kadirić, hvala vam na izdvojenom vremenu i sretno 15. novembra. Hvala vama.